Balaleli siyabonga siyadibana njalo uhlelo lwethu lansuku zonke lamaviki wonke Buza Ibhayibhili likuphendule. Namhlanje sikhangela imithetho eyisithupha eyokugcina encwadini kaExodus 20 esiqala ukukhuluma ngayo kuviki eliphelileyo. Ngilabafundisi, mfundisi OP Mpofu, yomfundisi CK Mpofu. Siyabamukela kuhlelo, sithanda ukubana sixoxisane, sikhangela ngokuqala ukuthi lobu ubudlelwano phakathi kwethu labanye abantu. Ngithanda abafundisi sikhangele umthetho omkhulu sike sawukhuluma kuviki eliphelileyo. Ake siuphinde ngamafitshane akudinga ukuthi siubalile. Siyabonga. Sikhangela lapha ku Matthew 22 ivesi 37 siya ku 40. Lapho esifinqelwa khona imilayo. uJesu uthi yena umlayo wokuqala wothanda uNkulunkulu wakho ngase ngakufinqa. Umlayo wesibili wothanda umakhelwane wakho njengobana uzithanda lawe. So iviki le sithi thina thanda umakhelwane. So nxa uthanda umakhelwane kumele wenze imilayo le engu6 elandelayo. Njengoba iviki ephelileyo sithe nxa uthanda uNkulunkulu kumele wenze leyana engu4 eyakuqala. Siyabonga mfundisi. Bonani kucacile. Xa sikhangela umthetho othi wona osihlanu kanje siwuthola ngapi? Siyabonga mfundisi. Umthetho wesihlanu siwuthola kuExodus 20 ivesi ngelika 12. IBhayibheli lithi lona ke hlonipha uyihlo lonyoko ukuze zibe zinengi insuku zakho zokuhamba kwakho elizweni ekunika lona inkosi uNkulunkulu wakho. Lo umthetho yiwo umthetho wakuqala lo wokugcina olesithembiso lapha emhlabeni nasemhlabeni ozayo, ikakhulu ngokuhlonipha abazali. So ke njengoba ke sichila ukuthi imithetho leyi ikhangelane ubudlelwano bomuntu lomuntu. So umlando wakuqala oqhakathekileyo okumele siwunanzelele balaleli ikuhlonipha abazali, ikuhlonipha abantu abadala, ikuhlonipha abathungameli. Singakwenelisa konke khona lokho sizananzelela ukuthi inhlonipho izaba ikhona endaweni zethu zonke, esigabeni zethu zonke ngokugcwala kwazo. Kulezi insuku inhlonipho kayisekho ngenxa yokungalandelwa kwalomthetho othi ukuthi kumele sihloniphe abazali, sihloniphe abathungameli, sihloniphe abantu abadala. Mfundisi, nxa ukhuluma ngabazali angithi bakhona sebengabazali labo abalabazali. Siyabonga. Ngibona kumele ukuchasiseke kuzwakale khona ukuthi bakhona asebengabazali labo belabazali. Siyabonga mfundisi. Khonoko kuliqiniso ukuthi wonke umuntu omdala kulawe ikakhulu kulabo asengabazali abangabazali. Thina sonke lapha silapha sesingabazali kodwa ke silabo abazali abasizalayo. Kuqhakathekile ukuthi sibahloniphe. uNkulunkulu uthembisile ukuthi uza kwengezelela insuku zethu zokuphila xa sikwenza lapha emhlabeni nomhlabeni ozayo. Enxa yobungathi ngamafitshane ukubahlonipha nxa sesibadala kanje kutshona. Ukubahlonipha nxa sesibadala kanje kuthi ukuthi kumele sibanakakele ngoba kabasayenelisi ukuthi bazenzele izinto ezinengi. So kwakumelanga sibakhohlwe ngoba sebebadala. So kumele ukuthi sibanakakele nxa bedinga izembatho ezigudumalayo, ukudla lakho konke abakudingayo sibancedise ebudaleni babo. Suchasisile mfundisi. Kungenzakala yini ukuthi izisuku zabanye ziyaqunywa ngenxa yokuthi abalandeli khona okubhalwe khona? Khonoko kuliqiniso ngokutsho kweBhayibheli mfundisi wami. Siyabonga. Umthetho wesihlanu ngithi? Yebo. Kulo wesithupha. Owesithupha uthini? Siyabonga. NguExodus 20 ivesi 13. IBhayibheli lithi yona ungabulali. So ukubulala ke kuzindlela ezithiyeneyo. Okwakuqala indlela le esegcekeni esiyaziyo le ukuthi uyabulala umuntu ngokumchaka, ngomgamule ngenhloko, ngomdubule ngomgogo. Ngokhayini umbulalo wokuqala. Angikholwa ukuthi khona umbulalo wagongoda umfowabo. Umbulalo wokuqala emhlabeni. Kunjalo ba. Bese sikhangela ke kulezi indlela zokubulala ezingathi zicachile abantu abaningi abangazinanzeleliyo. Enye yakhona yakhulunywa nguJesu lapha kuMateyu 5 ivesi 21 lo 22. Ithi yona lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo ungabulali. Ilo lalo obulalayo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Kodwa mina ngithi kini, ilo lalo othukuthelela umfowabo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Lothuka umfowabo uza kuba lecala emphakathini. Lotsho ukuthi sithuthandini
uza kuba lecala lokuphoselwa esihogweni somlilo. So lapho uJesu uthi yena umuntu ozonda umfowabo kulabanye abantu ukuthi engcenye uyazonda umunye umuntu azamfisela ukuthi ngawe uyafa angamkhulumisi bangakhulumisana kweminyaka leminyaka abanye bayafungelana ijoy bangakhulumisani azafisa ukuthi nxa umuntu echapha emgwaqweni imoto engabe ngayimchayile. So uJesu uthi yena ozonda umfowabo ungumbulali. Ungafunda futhi uJohana oqala ngo3 ivesi ngu13 usiya ku18. iBhayibheli lihle kube kucace ithi akulambulalo zangena ezulwini. Ozonda umfowabo ungumbulali. Njalo ozonda umfowabo usemnyameni. Kakangeni ngaphi ekukhanyeni futhi kakwazi lapha yakhona. Ibe sikucacisa futhi ukuthi lobona omunye umuntu eswela impahla zakulumhlaba kumbe elendingeko yena elakho ukuthi angamnceda abeseyekela ufana lombulali. So iBhayibheli lapha isivezela ukuthi ukubulala ayisikho lokho esikujayileyo thina. Hayi kuyedlula lokho kujulile ukwedlula lapho. So umbuzo khona ukuthi mina akukho yini umuntu engimzondayo kumbe wena mlaleli akukho yini umuntu omzondayo. Phela umunye umuntu angathi vela mbulali mina. Angaze nkongoda umuntu, angaze ntubula umuntu, kodwa iBhayibheli lithi ozonda umfowabo ungumbulali. Ngenye indlela mfundisi khonapho uhloku uhlanganise ukuthi umthetho uyaveza ukuthi isono siqala ngapi. Yes. Umuntu makamklinyi uqala engqondweni. Uqala inzondo. Yes. Ube ungaba lenzondo, inzondo liyani ngaphindwa isisiba yini izenzo. Ube susuyambulala. Then okunye esingawugcizelela kulezinye izenzo esizenzayo. Ngingani thatha isibonelo sokuthatha izidakamizo kumbe ikubhema kumbe ikunatha. Izinto ezilimaza umzimba. Izinto ezinjalo zifana lama slow poison. So ukuthi yikwephula futhi umthetho lo othi ungabulali ngoba ngizibulala mbijana ngokudla into elimaza ini umzimba ezaphetha ingibulele ekucineni. Mfundisi umthetho lokuthi uyahamba ujulile kunjalo ngoba sokusiya lokuqhakatheka kwempilo bathi sanctity of life. Yes. Impilo ayisiyo yethu. Yes. Impilo iqhakathekile kumele igcinwe kuhle. Umoya ukuthatha impilo kunjalo eyakhe le abanye abantu kunjalo. Asiyeni kumthetho wesingaki lo wesikhombisa. Siyabonga mfundisi. Lo usuthola kuExodus ngo20 ivesi ngelika 14. iBhayibheli lithi ungafebe. Ukufeba yikuya emacansini lo muntu ongasuye mngakho okusemthethweni. Nxa ngisithi umuntu ongasuye mngakho okusemthethweni lapha eZimbabwe umuntu angaba ngumngakho ngendlela ezintathu ezisemthethweni. Kumele ukuthi abazali benu lobabili bavumelana ukuthi laba babili laba sebethethene okusemthethweni owesilisa lowesifazana. iBhayibheli bese lisithi lona ke laba kumele babe bechadiswe ngumfundisi lebandla besiba ngofakazi lo nguye umuntu okuthiwa ngumngakho okusemthethweni. Le court layo futhi owesithathu uyavunyela ukuthi bachadiswe labo nguye umuntu okuthiwa ngumngakho okusemthethweni. So umthetho lo uyasivezela ukuthi wonke umuntu ongasuye mngakho okusemthethweni ungayi emacansini laye. Ungavela emacansini laye uvele uyabusuyephule umthetho lo. Ngifuna ukuthi nxa sizacasisa futhi umthetho lo sisiya phambili ngifunde kuMateyu ngo5 ivesi ngelika 27 ngisiya kwelika 30. uJesu wabuya futhi wacasisa kabanzi ngomlayo wona lo esikhuluma ngawo. Uthena ke kuMateyu ngo5 ivesi ngelika 27 lizwile kwathiwa ungafebi. Kodwa mina ngithi kini ilo lalo okhangela owesifazana amkhanuke usefebile laye enhlizweni yakhe. Uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa likhuphe ulilahle ngoba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye sezitho zakho kulokuba wonke umzimba wakho uphoselwe esihogweni. Uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa siqume usilahle ngoba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye sezitho zakho kulokuba wonke umzimba wakho uphoselwe esihogweni. Ngamanye amazwi lesisono laso futhi siqalisela engqondweni lasenhlizweni. Ungavela ukhangele uhawukele umuntu ongasuye mngakho iBhayibheli lithi lake uyabe usufebile. Ngifuna ukuthi engcenye ngiyesigabeni esingani ungabaleki kakhulu mfundisi ukuthi ungakhangeli kakhulu.
Anti ungakhangela ubone ukuthi kakulunganga. Ungabuyeli ekhangela futhi. Kunjalo mfundisi. Bese ngisithi futhi mfundisi kuba kuhle ukuthi ikakhulu kwabanye bethu abesifazana. Indlela abaqoka ngayo kayingenzi ukuthi abantu bakhangele baphinde bakhangele bagcine besona. Ngoba bangaki oza kwenza ukuthi bafebe ngenxa yendlela oyabuqoke ngayo. Siyabonga mfundisi. Ichasise njalo ukuthi angithi umuntu othetheyo kanamathele kumkakhe. Kunjalo mfundisi. Sikuchasise khona kube nguye yedwa. Awakuvunyelwa kungaba intombi yakho as long as kungakenziwa isigaba lezi esisikhulumile esemthethweni eZimbabwe. Kawuvunyelwa ukuya emacansini layo. Futhi ngingezelele khona phana mfundisi. Bakhona abanye abafuna ukuthi basuthise inkanuko zokuya emacansini enguye yedwa. Khonokho ke lakho futhi iBhayibheli kalikuvumele. Ngiyabonga. Kuqhakathekile ke mfundisi ukuchasisela kakhulu abatsha ukuthi nxa ungakachati. Nxa ungakachati imvumo kayikho. Kunjalo mfundisi. Imvumo kayikho emntwini ongachatanga. Asikhangeleni umthetho wesishiyagalombili. Wesi 8. Yes. Siyabonga. Umthetho wesi 8 usitshela ukuthi ungebi kumbe ungantshontshi. Kutsho iBhayibheli lapha. So ukuntshontsha lakho kule ndlela ezinenginengi. Kulalokhu nje esikujayeleyo. Okwansuku zonke ukuthi umuntu uyathatha into engasiyo yakhe ngokusegcekeni. Khona ke sikwaziyo. So lapha iBhayibheli ungakadluli bakhona abasebesibili abasebenzi baphila ngakho. Sibili kusemthethweni umsebenzi wabo. Kodwa iprofession. Batsho njalo abanye. Batsho njalo. So lapha iBhayibheli ungantshontshe laloba abantu bayakubona kumbe kabakubona. Abanye babe lomthetho ukuthi ukuntshontsha kakubi kodwa kubi kubanjwa. Kodwa iBhayibheli lapha ithi okubi ukuntshontsha. Ayikho ukuthi ubanjwe kumbe kawubanjwanga. So yikho kwaliwa iBhayibheli. Then bese kusiba lezi indlela esezivame kulezi insuku. Indlela ungakhithi imfundo ukuthatha into engasiyo yakho. Ungela mvumo. Ibusela. So iBhayibheli yabe sikuphikisa khonoko. Bese kusiza okunye ke ukuntshontsha osokuvame kulezi insuku okungathi kakukho egcekeni kodwa khona kuyikuntshontsha. Isibonelo yilokho abakuthi yibribery. Ukufumbathisa. iBhayibheli iyakwala khonoko ukuthi ukufumbathisa. Isivala mlomo ukuthi kulento ongamelanga uyenze engekho emthethweni. Kodwa usuyiyenza wena usufumbathisa omunye okumele ukuthi ngabe uyakukhuza kuleyo nto. So usuthatha into ongamelanga ukuthi ngabe uyayiphiwa. Awulalungelo layo. Ikucatsha. Yikho sucatsha. So ukuthi lapha indaba le eyokufumbathisa imali yibusela. So iBhayibheli kayivumelani lakho. Then enye indaba kulabanye abantu abasebenza emahofisini abatshontsha ngokufaka ama-signature kumbe lokubhala phansi. Abanye bahlakaniphile ukuthi bayakwanisa ukubhala phansi bebalance izinto zakhona ngendlela yokuthi abangeke babanjwa ukuthi batshontshe kodwa uyabe kwazi ukuthi uhlanganise njani wasayisayina wabhala. iBhayibheli yakho khonoko futhi njani iyakwala. Bese ukusiza okunye osokugcwele futhi kulezi insuku kulezi zinto lezi okuthiwa ngama copyrights ukuthi abantu nxa kumbe ikuhlabela umuntu eproduce izingoma bese ngisebenzisa ingqondo zakhe ngingakhulumi ukuthi nguthethe kuye sengisenza ngathi ngokwami so sengitshontshe into engasoyami laphana ngayisebenzisa sengathi ngeyami abanye bazuze imali ngakho lokunye okuthiwa iplagiarism ukuthi umuntu uyathatha izilobo zomunye umuntu engasakhuluma ukuthi hayi into le ngiyithethe endaweni ethile abanye bayabhala amabhuku ngakho khonoko ethethe izinto zomunye umuntu wazenza sengathi ngezakhe labo futhi bona lobo yibusela so kuyimihlobo echiyeneyo kodwa iBhayibheli yasicebisa lapho ukuthi singantshontshi. Siyabonga mfundisi. Indaba ibanzi balaleli liyayizwa indaba ibanzi ijulile. Ake sikhangeleni umthetho wesi9 shiyagalolunye. Siyabonga mfundisi. Umthetho wesishiyagalolunye siwuthola kuExodus 20 ivesi ngelika 16. iBhayibheli lithi lona ke ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Ngamanye amazwi ukufakaza amanga yikukhuluma into ongelaqiniso layo. Into ongazange uyibone. Into ongazange ube ibisenzakala wena ukhangele. iBhayibheli lithi lona ke ungakuqali. Kakulandaba ukuthi kwenziwe ngubani, kungaba ngumkakho, kungaba ngumntanakho, kungaba isihlobo sakho, kungaba ngumakhelwane wakho. Nxa ubungakubonanga ungawufakazi ungakhulumi ngakho. iBhayibheli vele lona likubeke kwacaca ungaya kumanani
ukuthi eBhayibhelini kwakuthiwa umuntu ulahlwa ngabofakazi abathathu. Uzananzelela ke ukuthi nxa okuwenza ukuthi iBhayibheli lithi ungafakaza amanga uzakwenza ukuthi omunye umuntu agwetshelwe into angayenzanga ngenxa yokuthi wena uyabufakaze izinto ongazibonanga angazenzanga. Futhi ngifuna ukuthi khonapho sinanzelele okuke kwathintwa ngumfundisi umpofu OB ukuthi abanye abantu bayafunjathiswa bese kusithi wena hamba uyefakaza into ongayibonanga. Bakwenza ngesikhathi sika Jesu abaFarisi befuna ukuthi uJesu ayebethelwa. Bakwenza futhi ivini ekuvukeni kwakhe babhadala ukuthi baqamba amanga ukuthi abafundi bamtshontshile. Konke khona lokho ekufakaza amanga. Fundisa into ekhulumayo abakhumbulayo labalaleli ngesikhathi sempi. Kulabantu abaningi abafayo. Kunjalo mfundisi. Uthiwa bani ngumthengisi, bani yilokhu lalokhu. Amakhelwane bemzonda. Inxa yomakhelwane olivila wayevele engasebenzi. Ehawukela impahla zakhe abesemthengisa athi ubani ngumthengisi. Kunjalo. Kodwa ngela kufakazi. Kulabantu abafela amafufu njengegundwane. Kunjalo mfundisi. Nakathi singakholwa nxa bakhona abasemajele ababotshiwe uzokuthiwa wayenza into enje. Ubabumbi into ayibumbi bekhona. Kunjalo mfundisi. So ngendlela engizuchazisa ngamthetho lo ukuthi ungazwabumbi into yamanga umuntu azafe umbafele ejele. Kunjalo mfundisi. Ake sikhangeleni imithetho wokucina wechumi. Siyabonga. Umthetho wechumi lapha kweExodus 20 ivesi 17 uthi wona. Ungabi lomhawu kumbe unganqwaneli indlu kamakhelwane wakho. Lomkakhe, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, lenkabi yakhe, lowabhemi wakhe. Laloba kuyini okungokamakhelwane wakho. So iBhayibheli lapha ikhuza ukunxwanela. Ayikhatshana mfundisi makhelwane anti asitsho ukuthi kuphela oyakhelane laye. Bedlula lokho. iBhayibheli ifundisa ukuthi omakhelwane bangaba izigaba ezintathu. Uma omakhelwane ngabantu bemuli yami enhlala labo. Omakhelwane abaseduze kusukela kumkami labantwana lezihlobo zami. Bese kusiza umakhelwane lo esakhelane eduze. Bese kusiza umakhelwane okuthiwa ngufar away neighbor abanye bonke abantu. Kumbe ngumuntu ongapi umakhelwane wami elungeze kungayisimi. So iBhayibheli lithi singanxwaneli. Uhawukela ukunxanela. Kuyahambelana. Ungahawukeli. Nxa singakubeka ngolimi olulula esikhiwe ikhuluma ngecovetousness. Ukuhawukela. So isono lesi sokuhawukela esomhawu yiso esizala zonke izono. Lobuthakathi ngoba abathakathi sasizwe lapha kuthiwa umuntu uyabehawukela into zabanye wazi wafisa ukuthi abathathele bona bengaboni kumbe azababulala. So even labantu abalwa izimpi kusuka emhawini abanye bahawukela into zabanye. Even umuntu obulalayo, even umuntu ofebayo kusuka emhawini. So lapha iBhayibheli yasikhuza ukuthi singahawukeli ongokamakhelwane kumbe indlu yakhe kumbe umuzi wakhe kumbe ngumkakhe kumbe inotho yakhe kumbe imfuyo yakhe. Singahawukeli ngoba kungavela ukuvumele khonokho uyaqalisa ukuzonda umakhelwane, uyaqalisa ukufisa ukuthi ngabo mfundisi nxa umoto yakho inhle kumbe umkakhe emuhle. iBhayibheli lithi unganxwaneli. Ungamhawukeli. Kodwa ngathi ukuthi umkakho omuhle. Lapho mfundisi ngone ngathi uyabuzuhambe kakhulu. Engcenye nxa kuyimota ungasho ukuthi imota ihle. Kodwa lapho kumkami ngibone ngathi mfundisi ke ungasavumi. So imota ungayi appreciate ukuthi hayi inhle. Kodwa bakhona futhi abanye abathi inhle ngenxa ukuthi bazibuhlungu ngaphakathi. Abanye sasibone nxa bebona abanye abantwana bethumeza izinto bethumezela umzali wabo. Kuba lomhawu khonapho. Soqayisa indaba zokulwana le ndaba zokubulalana. Le ndaba zokufakelana ipoison. Kusuka ngaphi emhawini. So uNkulunkulu lapha usikhuthaza ukuthi sisuthiseke ngalokho esilakho. Nxa ukuthi sifuna okunye kumele sisebenze ngezandla zethu. Futhi nxa umuntu ephumelela singamenzela umhawa simsekele nini. Abantu abanengi kuyasehlula khonokho. Ukuthi nxa umuntu ephumelela asimsekele abanye siyamfakela imigoqo. Kukanti nxa umakhelwane wami ephumelela kuhle ngimsekele. Nxa kulento engamenzele yona ukuthi ngimsekele ukuthi ephumelele ngimenzele lami. Sifunde ukusekelana lokukhuthazana ukuthi siphumelele ngoba ukuphumelela komunye yikuphumelela kwami. Indaba leyo ekhuluma mfundisi yomhawu iyahlupha. Ngoba ungathenga imota enhle mina bese ngiyibona ngiyathi ayimoto yakho ukuthi imnyama imhlophe. Kuyikuthi ngumhawu ngibona into ekhulumayo ukuthi kuhle ukuthi ngibuka into yenzileyo.
nxa kuvuma ngibuza ukuthi kathi wena wenza njani khonapho kule ndaba ngifunda ukuthi wena wenza njani kulokuthi ngithi ngabe uyafa Yeah. kumbe ngabe imoto yakho ngabe iyabhewuka Yes. kumbe ngawehlelwa into embi Yes. lokho kwenzakala ke ukuthi abantu kwesisikhathi ngilesisebenzi sami kangikho sumbiza ukuthi uba kunika malini ngenye indlela futhi yomhawu omunye abanye bayakhuluma direct bethi ngabe uyabuya ngapha abanye kodwa bakhuluma ngathi bakunika malini aqamba imali encane ethi bayakuhlukuluza njani ngabe yimi kumbe ngabe kunjani so lapha abantu indaba yomhawu iyahlupha kakhulu uNkulunkulu sengathi angasincedisa kuleyo ndaba umhawu siunqobe ngoba yiwo subangela ukuthi kube lengxabano kungabe lokukhulumisana even ezimulini abanye bayenzelana umhawu bengabe emulini so sikhuluma sisenze nje mfundisi yathi sesedlula lapho ukuthi sinike izibonelelo abalaleli yes ukuthi kunje nxa kulomuntu owathathela umngane wakhe indoda yes wabe ngabangane kunjalo kodwa wayihawukela indoda leyana Yes. waze wayithatha yena so kule kungena ngxabano khonapho yini kuyangena kakhulu kuyangena kakhulu sibi abanye baze bakhulume kubi ngabanye abantu ukuthi uzibani uyaloya engumuntu uphumelele nje ibusiness yakhe iyahamba sokuthi awuzibani uyaloya ngoba yena kuyamehlula lona omunye uyaphumelela so kulento eziningi ezihamba lomhawu okumele ukuthi sizikhulekele ukuba sizinqobe balaleli ngithemba ukuthi kuyacaca ukuthi uNkulunkulu wasinika imithetho le athi ukuthi ibe ijele kumbe isithwalisa amagabha avuzayo wasinikela ukuthi sivikele siphilisane kahle omunye komunye vikela imtshado yethu vikela imizi yethu ivikela abantwana bethu ivikela omakhelwane bethu lempahla zethu siza kuxoxa sisiya phambili sijula ngalindaba kodwa sizama ukugcizelela lokuchasisa ukuthi kungani uNkulunkulu wasinika imithetho elithumi besikhuluma ngale emine into emngaki siqale ngemine sakhuluma ngesithupha eyakho lomakhelwane wakho ngilethemba lokubana liphathisekile nxa kade lilalele lolu hlelo sizaqhubekela phambili nalinga indawo hlala nendaweni efananayo ngesikhathi esifananayo elami igama ngumfundisi uEsindlovu inombolo zocingo 0718 44196 0718 nxa usisa ku WhatsApp 0786204000 nxa ucha ucingo 0786204000 imvalesela abafundisi bami mfundisi OB Mpofu nomfundisi CK Mpofu inkosi lomusa ibe lani sidibane njalo kuviki elizayo siyabonga